Ukwayeka bhuta uvukela. Ibanana nje itamtama ayifukela nto. Ivuka kimi. Uthi wena ukho right. Angeke ngize ngimiyeke futhi. Angeke ngize indoda ngamamele 3 months kwa ngabele ngempilo. Asikisithole alujwezwa umuntu hayi uyeza kanti wena wathi ba umuntu hayi wafebezela ngimsondeze eduze. awuhlala ujeza something. Yeah. Phela wimbi. Hayi ngiyabonga ke. Uthandela yena ngokufebe. Asukufebe sekuthusana. Vele ngivele ngijabulele. Ayithome asikisi mara bengimsondeze eduze. Unokhafunga ukubana ubuzana ngoba ngiyazi ukuthi bengimsondeze. Ayisala wena le sex le yakho mani yethu sisisuka anzi ngizithinda lecadile kuze kwenzakalani ukuthi ngigcine senenzayo. Sasidakiwe. Yana manandakiwe. Sasiphuzile. Kwamjele weyafila ngakhona. Sisuwile. Konke kwaba kwazenzakalela. ngoba uNkulunkulu ukukhethela ukuthi nawe umuntu ungafaka uNkulunkulu ekudakeni wakho. Mudimo sikamukenya dithileng. Mudimo aphumele into zabufebe. Ungafaka uNkulunkulu ebufebeni beni please. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks always tuning in. Without forgetting, waiting guys, let's share the video sa hona, let's subscribe, open sa chomia, open sa family, wa saking Lady Blue uteng, and o make sure o thusa batho ba nana ho bona ba etsa bofebe better. I get guys ke le joli le ska le bala go follow ko Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho moholo. So guys, mamela nge today ke ngole sko stonto a wa saking o tshepa motho wa jola. So pele ke le feletsa fan re ke attend o sonto ska ha emi mona ku tlo gantlante bothata ba hae ke eng a ke re ke le joli gore batho ba nane ka reng bona ha ba jola nka se fihli banwa tie e bile nka se fihli banwa juice gante ba gong ha ba tsebore Lady Blue ke motho tsang go ditho di etsagale yo guys ka itimatsa ka ntho lenne motho molo le kae sharp no kae ya le nna ke sharp my sisi go botse di viewers ta Street Channel go wena hantlante ba go ngoletse mina igama lami ngusonto ngibhalele iStreet Journal ukuthi indoda yami ngiyayisola ukuthi ngathi iyajola cause endlini ayibi available njalo mangifika emsebenzini ngaboma 6 or 7 ngimthola ngekho endlini so ngiyasuspect ukuthi ngazathi khona umuntu athandana naye so that's why ngibhalele la iStreet Journal ukuthi ngicela ukuthi singincede ukuthi singicheckele ukuthi indoda yami yenzani so uke watry khuluma nomuntu wakho nkosami abengakakhulumi naye umuntu bengisamtshela lenkinga yami umngani wami uThoko uye bengisamxoxela ukuthi kwenzakalani yena bengakakhulumi naye usisithoko uthi ubonani maka kule situation na njengoba umngani wakho mamtshela hayi naye uyangitshela ukuthi sizama ukukhulumisana mara nje the way yasho awuspy lesikele mani angispy ekwe sexy yona sex life yalunezwa hayi iyabheda nayo iyabheda kakhulu iyabheda ngoba nje sesingabantu abalalayo umunye abhekele singanakani iyabheda kakhulu yes my sis because of into so dichilo umuntu otlwalisi yona iningi and stuff ani ngikuphoyisa so ngikuphola investigate ngisendele into lezo kukupile ngitsona ane unsendele sona then into engizoyenza manje ngizohamba ngi-investigate ukuthi ngibuya kusasa siso after next month or nini ngizoza ngoba mina ngiyazazi ngiyenza izinto zenzeke siswami so ngicela ungawari ngizomeka ukuthi ngiyathola ngizomeka ukuthi ngiyathola ngicela ungitholele ngoba angithembi angisathembi kamampela ngoba the way ayenza ngakhona uDoji man uDoji okay siswami ngiyabonga ke okay ngiyabonga ngicela ube right ke ngizobuya mase ngiyitholile so communicate ngefone kodwa ungakhohlwa ungisendela lezi zinto lezi okay ngizokusendela ngiyabonga thank you sharp wait king batho ba ulula bona o ka mo ngoletse my sisi ariena ba suspect nyana ka motho wa mojolla so ke kopolwetsa mosebetsi wa ka ke lo searcha ke bona gore motho o wa haebe wa febezela ona na Lady Blue ka se fihli mo so ke a le rata ka ofela guys lwana if you feel wa jolla o ska le ba gore Lady Blue o teng ene ke le kopile guys ke kopa le mfollowing Instagram le ko TikTok ke Lady Blue 080 #yes baby motho molo guys ke a le rata ka ofela so wait ke ngire ke tsame ke lwetsa motho mosebetsi wa ka ke bona ho etsahala eng ane ke a le rata guys le beng sharp Asambe wena mani asambe wena mani asambe wena mani asambe wena mani amasambe hello guys, I'm so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today. So guys, today I killed the body last time also to ngoletsa Lady Blue ke suspect ka re motho ka wa ntjolla ke mang hantlante ke Lady Blue ke re be ke ba sa ke my sis ha ona bothata ke atla so guys ke mona ke tlile ke tletse evidence ke tletse to bontsha o so hantlante ho etsahala eng ska hana suspect wa motho wa febezela so ka re ke Lady Blue ke thotse ke kopa fela o joina my sister ke mo jotso ho etsahala eng yes baby motho mo le kae
Okay, awusonto ke a leboa go availile le wena wa ba mona. Okay, ke fihlile. Ska ke fihlile mona motho molugo tletse evidence. Okay. Akere last time ko je ditso ke tlo make sure ke a o tholla go etsala eng. Yeah. Okay. Gucci. Ho tletse se jang phone be kone. Batho bona taba e. Hey guys, phone a tshantse be ko Gucci ba kone. Hey. Okay. Motho molo ke kopa bontsha evidence. Na guys ke rata gore hantlantle e ke be my sister a itshebellang le ska be le reng ke maka wa utlwisisa. So ho bitire ha ke bontsha di guests tsa go motho a bona go etsala eng le ska nne le re ke blue maka ha bone ntho tseo. O se kopa o shebe. Sheba di nepetse. Ha. Shoot bayajola ngamampela. Shoot bayajola Shoot bayajola. Bani lo Uthoko nomandla. Thoko nomandla. Uthoko wase next door. Ngifuna understand ukuthi uthoko umazi kanjani kwenza Uthoko umngani wami bengifunda naye esikoleni sifunda sonke. So uye Uye lo. hey sisi ngine video nkosi yami futhi baphuza uthi ngokubonise. Kuthi wathi bakeng konke kopa unishebele mo video nke ngoba etsang ke kopa nkisetse so modimo. Ngicela angithi ngifuna hey guys ke kopa kuthi fela nketsetse so file fast. Ha ke tsebe matsi wa ka thiela mhlomong ke tsase lo shine too much I can understand. So yeah, thank you. My sis ke kopa bone. Hawu bayalala. Baba phuzela kuphila. Kama Njengoba bakhathele so. Kama Mthembi la bebaphuzela khona. Kama Mthembi? Yeah. Naku kama Mthembi. Kuka Mamthembi? Yeah. Le inkinga le. So njengoba baka Mamthembi wena uyazi ukuthi bayaphuzela abantu banokuphuza so. Banokuphuza vele. Wena ukhona bayithi no mina nginokuba khona bese ngiyahamba ngiyosheshe ngilale uthoko ngimshiye nendodami ngoba ngimthemba ukuthi hayi abomakhelwane bazongisa. Ngalesikhathi bokuphi wena? Hayi bengilele mina ngisendlini. Wena bokuphi ngalesikhathi? Bengilele. Bowulele? Yeah bengilele ngaleso sikhathi leso ngingabashiya ngathathi ingambi ngiyolala. So ufila kanjani ngale ndaba yazi? Umoya wami ubhlungu kabi. I'm so disappointed umoya wami uphansi ukuthi ngibone lento engiyibonayo. Hey sisi ngicela siye lapho bakhona ke because of ngithi uyabona basasela. Hayi singaya sisi. Ni emakushilo la La machita babon le cherry kebere. Fana yet umuntu akuskebere. La machita babon le cherry kebere. Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la. Umkadu umuntu akangajuli ala wasonyela la. Fana yet umuntu akuskebere. La machita babon le cherry. Awu baby ufuna manje la ngalesikhathi Ngibuya emsebenzini angihlale ngene. Mayibona haso usese ka digopo sona. Wa iketsa thoso etsala. Uphi ubani manje? Uphi thingi kamera. Mamela uphi ubani ngoba ngiyangibona ngikwana ngabuya kubani manje? Kamereni uphi? Uyenzani kamereni? Ngoba mojwani kuyemsebenzi ngihlala lana ngihlala la ngikwenza ngithile la. Mamela. Wait mina ngicela kamereni please. Kamereni sisi kamereni kabani la. Hayibo sisi. Ngendoda abantu namabra. Yebo. Wena usexy bethenge batho. Kwenzakalani? Wawenza so. Yenzeni? Monna wathi mina wawenza so. Ngithandela yena bengizoyenza njalo khona. Ngithandela yena ngokufebe. Asukufebe siyadidisana. Ngidedisana ngathi. Akakhona ozokhuluma nomngane wakho Sisi ngikuthembe kangaka. Ngithembe kanjani? Sisi ngikuthembe kangaka. Ngiyazi ukuthi umthembile. Ungalala nomuntu omngane wami. Mntalisekhaya uthemba kezakini lokho. Wena nomuntu wami mamela. Uthemba kezakini ulala nomuntu wami. Ungarazi. No, umngane wami ulala nomuntu wami. Wangitshela ukuthi wena usamsatisfy wathi ngathi nokunokuthi uhambe uyele akungcono ukuthi mina ngikusize la. Ngikusiza kanjani? Ngiyamsiza next door. My brother ufebile kancane. Ngicela ukubuza something. Awufebang wenzeni? My sis kupa buza something Mamela. Ska uthola di mabethe so ubhibhi. Uyayenza. Mamela ngicela ukukhuluma nami sorry. Uyamazi sisi. Umngane wami lo best friend yami Mamela. ufuna nemphethe Mina ukuphuza nonke musimawuthi namazi usho ukuthini? ufuna nemphethe angithi nginokunishiya mina ngihamba niphuze nini wawudlala ngathi angithi nginokunishiya niphuze mina ngize ngizolala kanti ukuhamba kwami la kanti mina nisala nenza lamanyaleni walenzayo Mamela la yenza isex embedeni simthole asex usisa sembedeni
Mara Kodwa ngithi awusalala kulo mbhedo lo. Angilali kuwo. Wangitsheli ukuthi ngibalali. Wangitsheli abantu abadala ngabe ushilo ukuthi ufuna umngane wami. Ngabe ushilo ukuthi ufuna umngane wami. Ngenze njani mina? Kuze umngane akuthini? Ufuna ukuthi understand. Athi abantu abadala mabafeba awekho amanyana. So mina njengoba ayikho into oyishoyo umuntu omdala mabafebeke akunandaba mabafebeke kusho ukuthi nayo usisulusi ke. Wena kusho ukuthi ulusi. Nishiye nina nothi my brother, please. My sister ngicela ukuze something. Uthi usisi my brother please. Uthi usisi wena into esho uthi uyazi ukuthi awunandoda. So manje bofuna ukuchukujwa indoda yakhe. Ngizomela ngijukujwa bani because la uyabona ukuthi inhliziyo yakho nje ngithi. Uyabona ukuthi inhliziyo yakho no sisi kusho ukuthi ugel uwiki lo yena ke angingazi ke ngoba ngamsebenzela ngimenzele yonke into ayifunayo ugqoke kanye nje uyinto sami ugqoke mina lokuthi lo ugqoke mina wena ke angikwazi ke ngoba nawe ngilele emphizi ngiyakuzama ngiyishaka ukuthi ngabantu wena uzosenza ngcono ngami angimsebenzi kodwa kusala ugqoka mina yini engisebenzayo so wena if ungamnikeza ukuthi ungazi ulambele emzimana uyalamba ngiyamnikeza imbombo next door angijambele senze kuwe manje ugcine solala ne girlfriend nomngane ka girlfriend akho inkinga yakho inohlohlanelwa maybe unobatla utlori di private parties za di best friend di taster jwa unobatla uka taster bona balithi wena ungahlala unganikeza for 3 months uyakuthi mina 3 months lo muntu alale sofa ngilala ngiwandla so wayebo ucommunicate naye umtshela ukuthi wayebeka lale sofa ngizela ngabizela kubhuti bami ukuthi ngikhulume naye uthi ngizibone hayi namanga lo abasakhuluma nathi nabobhuti bami kusho ukuthi vele kudala abantu vele babhizi babonana ayivuki lokuvuka futhi ugwaye kabhuti awuvukela ibanana nje itamtamba ayivuki lanto ivuka kimi shuthi wena ukho right ivuka ngevaseline shuthi ukho right samkuvusa sina ivuki vaseline yebo kusho ukuthi bagcobisela vaseline lo kusho ukuthi umtshelile umuntu wakhe ukuthi vaseline ifuna ngevaseline futhi ngicela ukubuza kancane sisonto ngicela ukubona futhi kuze wena ugwaye wakho uvuke usisonto ukufaka ivaseline hayi ngizwa nganyazi lento le so wena sithi uvukiswa yini njengoba ngifeba vele njengoba sicabuzelana nje sibambana nje njengabantu abathandanayo eyevaseline anyazi ngicela ukuyizwa ngani kusho ukuthi khona imbiza iphuza usisi lo akunazo nomsi lo akuvukela sham yiko ngalibele kubizana nasengibane nyamenzela yonke nje ngoba nje wena sisi mawubhizi ungakhuluma kakhulu sisonto ngicela ukukhuluma kakhulu sisonto ngicela usisi basenza sex la yena maqedile uyangiphusha yena atsaka right mina ungakwekhami wena mina ngakaqhamu mina ma uyavukelwa wena kahle nje angene emnyango ngiyavukela ayikho lento kalobhuti akachama kana next lo nakaza ngitshela ukuthi akanayo if we satisfied my sisi ngiza wena ke eyakho indaba ibhlungu wesa kanjani uthi wena awunandoda shuthi wena uvuse yakhe njengoba my sister athi ayivuki ivusa yona ukuthi ivuki ngivusa yona ngeboyfriend omngane wakho akunandaba ubungani ngaphandle nami ngizithandela musakuthi angithi ubungani uzekini uyabona ukuthi inhliziyo yakho imdaka hayi ayikho mdaka uthando kumele ukuthi ngenze njani wona uthando siswami uthando akaqali ngalo sozomshiya lo ukhohlakele kabi lo abafazi into zakhe lo into zakhe vele la kubani ngifuna ukunderstand ungitshela ukuthi sikhashile mina naye la uthoko umakhelwane wami ngoba ngangifunda naye uthoko uye wangitholela le ndawo kanti umtholela le ndawo le kanti ufuna ukuthi indoda yaseduze
seduze nami. Abe Ngifuna babe seduze nami. Angithi ubona ngenza indoda yonke. So bona kahle ukuthi izinto ezakhe nakusezakhe wenzelwa yima kana next lo uyayilandela. Nami ngamenzela mos. Nami ngamenzela sifuni next yakho. Ukuthi uvele nje wena mina ngihamba mina ngafaka amasibini ngenza barukuthali Mawuphumi yasebenzini ngiyangena. wena ngemali yakhe ngibalisela ngibalisela ngemali ngibalisela ngokuthi sex so ngicela ukubuza makakubalisela ngesex akubalisela ngemali why ungachitanga ngapha I'm not saying why ungatholanga igirlfriend ngaphandle waqinekela ukuthi uchite nomngane why ukhetha umngane mamela sisi ama-feelings awahamba avukela noma ubani avukela kumngane ufeba 99 ngoba uNkulunkulu ukukhethe yena ukuthi nawe umuntu ungafaka uNkulunkulu ekudakeni wakho mudimo sikamukenya lithileni mudimo kumele into zabufebe ungafaka uNkulunkulu ebufebeni beni please Awujabuli ukuthi ngimsondeze eduze. Ngimsondeze eduze Sinokuphuzisa ngokumphuzisa nganandela. Mara kodwa kusalayo egcineni ukona. Awuyala thina saya sithu. Awusalali nami Uyabona lento ayishayi windoda. Yiyo ke lento eyokuthathisa. Ukushiyela zona lezo. Ukushiyela zona lezo. Mama motomol ke kopa ngobua bupa a etseng so ke tlo qala ka wena maisisi nna nnete ke e rata ene nnete ke e shebisa ile so Alright. bona wena taba ya bohloko motomolo ka horeng o chomia OC ene ha ke shebile le hana ntwetsa ke mo interview ona ntwetsa kuri the way hana bua o tshilo le dula so hona le chomna leng ene le dula le spenda nako a ntwetsa hona le o jwetsa motho wa hae o etsa eng kanti wena wa tseba motho wa hae wa febezela ne Ngimsondeze eduze. a o tla o jwetsa something Yeah. pelo wa impi Hayi ngiyabonga ke. Phela impi. Mara impi mina emntwini engimthandayo. sis Yebo, impi emntwini engimthandayo. sis Thank you. pelo wa impi Ngiyabonga. pelo wa haishiwe ke fihle ka wena motho mo o betray wena o betray because of if o khona go bala le best friend ya motho wao pelo wa impi haishiwe le wena pelo wao o betray o ka khona bola ngwana o wa batho a shwe a sa tsebe o mo kopela mokoti a sa tsebe mamela sisi angisalali nalo muntu lo wa ula le best friend yakhe imizwa yani yobufebe Mamela mayikani. Imthumele Akusena ndaba bayiqhanyekele boyithuba zilandela it's fine. ungathi wena ngoba akakhona ukungidlila Ngizohamba mina ngizotholela indawo ngizozibonela ekhaya. awusakhona ukungidlila Sizosala thina sodwa. Sizosala khona. dala uyifuna indoda yakhe uzosala nayo Ngiyabonga mntasekhaya. Mara ubungani bethu ngeke buze phele manje. wa urong sonto wawenza kanje mara baby wawenza kanje Awusilandela amakhamera ngoba wazi. awusalali nami my brother ngicela ukubuza something niqale nini ukulalana wena nomngane kaSisonto It's been 3 months. 3 months nilalana niloko nezi sex nje untori ke chomi awusmayela le Yes. Yes. 3 months. awusalali nami nilalana kuphi Kanti khona la lapha nisithole khona. Wenza ngasona. Lapha nisithole khona. Khona lapha nisithole khona. Ngise next door mos mele ngivele ngijampe ngize lapha. Mele ngivele ngijampe ngize lapha. Ngithembe. Ayitsho maskisi mara bengimsondeze eduze. unokuhamba ungabuyi ubani ukubuzayo ngoba ngiyazi ukuthi Bengimsondeze my eduze. brother wena le sex le yakho mani yenza usisuka kuphi usuka hambile athi bantu yakho so mawugibela umngane wakhe phezulu ufilana Usho ukuthi wena uyajabula mina mangilibele because mangiyekho mangahamba mawulala umngane wakhe phezulu ufilana wena mawulo umgibele phezulu ufilana ulala nabangani bami. ngifile umuntu esengama-feelings naye sengumuntu esengilala naye angisamcabangi empilweni yami Sisanenkinga. Akasathi babasale babona. akasanginiki net so angisamcounti masifike embhedeni hayi urong ulwela into erong nizolimazana Sisonto mama uzofika abafazi bakho mamela wenza lento leyo ngeke indoda yakho ngegama indoda yakho Indoda yakho ngegama. indoda yakho ya ngoba nifebile ngithi Asifebe. Angisalali nayo angisalali nayo Siyathandana. Ngiyabonga ngani yakho 3 months uthini? umngane wakho Uthini? Ngimthole embhedeni nilele. Ufuna ukuthi usithole kuphi? Siyaxolisa Sithole sithole embhedeni, siyaxolisa ukuthi usithole embhedeni. Besingafuni ukuthi uyazi. Ngimthole embhedeni. uyabona wena sisi ene ngathi uproud ngobufebe bakho Kamnandi kanjani? kamnandani uNkulunkulu uzokubona uyayibona le ndlela leyo uthatha indoda yakhe ngayo nawe Akuzaba ukuthi unjani into zakhe. Mara kusala Into zakhe.
Banjalo into zakhe. Right la. Into zakhe banjalo. Right kumngani wakhe kulungile. Siyabonga. Aqhubeka lo kalele sofeni. Bekadakiwe lo muntu lo. Angitshela yonke into ngathi ayiyekele mina Awushusini ngizocomfort. namandakiwe libe busy nikhuluma ngami ukuthi ungazuzwane naye. Ungitshelile ukuthi nje wena vela usamnikeza next. Adakiwe. Lalela sisilalela. Bekadakiwe mina ukuthi ngenze njani. Sisiwo yazi ngithoke ifila ngawe nake. Hayi ukuthi bebakhuluma ngawe. Ngifuna ukunderstand isindaba kaSisi mina iqiniso ngiyibeka nje nangisana. Njengoba linjani? Mina sisi into engiyibonayo ngosisi bekahalela impilo yakho. Akugazi kuba umngani wakho. Kuba umngani wakho wahala. Sabugcina esikolweni ubungani. Hayi. Sisisho umuntu lo ungitholele indawo ngapha ngoba afuna ukubona indoda yami. Wena Sabugcina esikolweni ubungani. Okay manje kumele ukuthi ngenze njani? Ngenze njani ngoba nami ngiyamthanda. Nami ngiyamthanda. Wena ke umuntu omdala uyibetray nje eyakho angazi ngithini ngoba uyafeba ufebile uyafebezela nginandi. Maka wena Mara ngiyamthanda mos ngenze njani ke? Sisi nawe bazokwenza. Haya aneve. Angeke ngendawo. Akangisokolisi sisi. Akangisokolisi sisi. Yeah, amnandi yena owami yena. Ena ngeke ngize ngimiyeke futhi. Mara Angeke Angeke ngize ngimiyeke. Indoda ngamamele 3 months bona ngabele lento. Asikisho No. Ngaba ngasi ne. Singacabanga. So ulale emasofeni wena 3 months yonke umnikeza ukuthi ayenze njani. Angithi uzile wazongitshela. At least ngimsondeze eduze. Akahamba emaphimvile aye kuphi kuphi ngimletha la Ulempedo ongawazi ukuthi malini. Owakho ngiyawazi Wayibongalali empedeni wakho uyalihlula Ufuna lo. Ngifuna ukuzwisa umpetho omunye umntana okuthengile ngabe nizwike empedeni wakho Anyaka ngithi ngapha kukithi anyeke ngize ngimfake so ulethe ubufebe ngapha yebo bakashila ngithi Uzomtholela uex uzolala la phansi ngifuna ukulanda ifurniture yami lo. Sisi lalela ke Sisi lalela ake senze so Yazi uyakhuluma kamnandi but ngicela ukunibuza ke niqale njani ukheavy sex kuze njani kuze ngibatla uthi anyaye ngiyeza ukuthi nijole for 3 months nizithita lecalile kuze kwenzakalani ukuthi nigcine senenzayo sasidakiwe ya namanandakiwe sasiphuzile wangijede weyafila ngakhona sisuwile bonke kwazenzakalela hayi sisuwile kwavele kwazenzakalela ejwayele kuphi uyazi besihamba sonke besigruva sonke sisuwike ejwayele wahamba ke wahamba uyela kwakhe thina sasala sizenzela into zethu hayi uwike mara wena unenhliziyo embe yasikungena ngakho ngiyabona lokhu la naye from high school nidayiwe bona wena baba ke sisi nidayiwe angakutshela nokutshela ukuthi ngoba uthi uyasebenza kanzima akuncede kodwa wena uyasebenza lo uyakha akabuye nemali ifuna mali nesakathi naneseke ngibonile namhlanje ngomngani wakhe lesikipa sigqokile ugula ngaphandle ulande umngani sami lo ulande umngani olayiduza akulandelanga ukugula ngaphandle sisi iroom yakho le indawo yami le so okay sicela senze so angazi baza kubo bayenza isex yabo bayigcine bayiqhubelele akusana inkinga seningahamba abantu abadala mina iqiniso ngiyayithanda angithi yena uyakubhecha maqeda ukubhecha kanjalo wena ubona ukuthi umbetray so asenze so ngoba umbetrayile umntana abantu shemusiswa abantu kulungile hambani niye kubo mngani wakhe niwenzela isex yenu le niyeke lo sisi wabantu asebenzela into ebhlungu wena sisi uyenza nesex yakho la ekamrini lakhe bemele siyenzele kuphi ngoba phela umuntu wami wani ngazithengela umbethe akibathole mamela akibathole mamela bathu bafeba akile mamela akile mamela halifeba ni akile mamela akile mamela ukhuluma ini ufebile ukhuluma ini ufeba ukhuluma ini yenza ubufebe ungakhulumi nalo sisi ufebile hamba nalo tsamayele owusiyo ufanga hamo nathi oweza muthese tsamalene ya ungasondela kuye ngoba mina ngizokubizela amaphoyisa angithi wena umphathi kahle iqhubekiseni kube yi-6 months isex yenu hambani ya wena muntu omdala unenhliziyo embi vele umngani onomona futhi una-jealous mina hayi kanjani akazange athi thatha igwalo wakho muntu omdala wathi hamba uyofaka emnganeni wami phuma sonto phuma woza sonto woza ngokutshela aphume ngifuna ukumtshela ngithi kuthi njengoba ngipha yena ku-right vele ngiyamthatha makangitshele yena okay wena sisangithi ngifuna ukutshelwa wuye ngifuna ukutshelwa wuye woza sonto uhlalele ini phansi ukhalela ini
angithi uthe makahamba azibona ufebe nendoda yakhe uhambile wazibona ke uhambile wazibona yes uhambile wazibona ukuthi ngiphuma kanjani ha siyahamba vele siyahamba Sobuya solanda impahla zakhe solanda impahla zakhe siyabuya Ifoni yakho baby ifoni uyabona uNkulunkulu athi phone islim uNkulunkulu athi phone ke uyabona into oyenza ngomngane wakho iyobuya umuntu omdala nakabuya kanjani angeke ya hambani ke nibona mayibulu ku right yabona ke khama umuntu omdala iza lapho nikhohlwe khona izonifike hambani ke ku right hambani yekani usisonto ke mina usamfuna ngusisonto bangaphuma indoda bangaphuma ezokwazi athi uyamsaba umuntu uzomshaya Sathi uzomshaya ufuna ukuthatha impahla. Ngithatha uzomshaya. Ngicela nibele ngaphandle ngizangikhipela impahla uzangibonisa impahla zenu ngizangikhipela ngaphandle. Ngicela nisuke la please. All right. Ngicela abantu abasha mina nizangikholela mama manifela so. Asayabona indoda yakho na iyadala. Uyabona usazokushiya indoda yakho. Ukhuluma Akekho sho ngawe. Usho la ni right. Akekho sho ngawe bekazigcabisa. Akunendaba ke usafuna umngane wakho lo wena umthathela indoda. Okay, asante. Bana msobuya. Ya uzobuya. Sifuna impahla. Never. Batho ba baholo. Guys, ikupa lihlokomele ngidichomi. Ikupa lihlokomele ngidichomi batho ba baholo. Ntse ke batlang go le jwetsa yona gore batho ba bomme ke kopa re normalize ngo ska jwetsa dichomi tsa rona everything. Hona le ntse re le balang rona re le batho. Re rata go jwetsa dichomi tsa rona maphelo a rona o jwetse go chomi. Motho wa ka o ngrekela eng o ntshwere jwang etsa eng. Le ketela le lebala gore dichomi tse le phelang le tsona a se go ka ofela tsona. Di di wishes ntho tse ntle guys. Hey, this thing is buhloko shap. Yo. My sis. Kanti nina nichomana nabangani banjani? Mina bengamazi ukuthi kuzoba umuntu so azange nje ngize ngicabanga ukuthi angangenza lento le angenze yona bengacabanga ngoba bengimthatha ngoba bekumngane wami esikolweni kodwa ngendlela angenze ngayo. Ene bomtshela everything. Ngimtshela ngoba umngane wami bengihlala naye edeskini yonke into besiyenza sonke. Ngicela umuntu omdala na next time ungasanormalize ukuthi mawuba nomngane umtshela izinto zakho zonke. Angisafuni next angisafuni ngane. Ngiyacela umuntu omdala. Uyabona lempilo le icruel siphila nabantu esizitshela ukuthi bayasithanda kanti bahalela impilo zethu. For example beka umngane wakho bekahalela impilo yakho ukuthathele indoda ukuthathele yonke into bekujabulisa kahle. Bengazi ukuthi yinja kanje. Bengamazi. Akusi wonke umuntu osmile nawe bese akuthanda. So wenza njani ngale situation? Hayi ubhuti ngiyamiyeka ngicela umyeke boyithu nje ngiyabayekela ngisenanga. So usezoqhubeka uhlala kule jakade le wonke uqhubeka ngeke ngize ngikhona ukuqhubeka. Uzophuma nini ma? Ngibuma next week nje. Next week nini mina ngakunceda ngetransport maybe next week Tuesday. Next week Tuesday ngiyathuka. Uzoya kuphi? Ngizohamba ngekhaya likhona iroom elikhona ekhaya. Asikisi ngizoyohlala ekhaya. Ngiyaxolisa umuntu omdala ni. Ngiyamajina ukuthi inhliziyo yakho injani manje. Hayi inhliziyo yami. Abantu banenhliziyo ezimbi bahalela impilo zethu especially abangani. Kakhulu. Yo umuntu omdala mina ngicela ukuvala ishow ngibhlungu sha. Kodwa ngiyajabula ukuthi Street Journal sikuncedile ukuthi ukhona ukuthola ukuthi umuntu wakho uloka busy ne best friend yakho. Eish. Eni akena ndaba ibest friend yakho bonile ukuthi akezwe. Ngimbonile akana ndaba kusho vele dala afisa ukuthi kubeka so ngibashiye etshwaleni ngibathengela ngishilo ukuthi ba abantu aba right ngimshiye ngithi umngane. Uyabona enye into ngihambi. Babza guys ntwe ngwe ke ikopa ngiyakopa. Ntwe e ya le tsamaye lona le re ha le na le dichomi le batlo ha o lona o nke monna ha o join kapa boyfriend ao e re ha o dutse le dina le ntlo re di tulela le monna ao e bontse invite dichomi ha e sharp. Stop it. Motho ke motho a se motho ao le dichomi tsa hao. Normalize ngo motho a se motho ao le dichomi tsa motho ke motho ao. Ke ntho dichomi di qetelang di linkelang batho ka baka la reng ba qetella ba khalla di treatment tse batho ba lona ba batho ba lona ba le fam tsona. Dichomi di khalla life le anything je e batho ba lona ba letsetsang ba qetella se ba khalla. Normalize ngo motho ke motho ao a se motho ao le chomi ao. Le yo dichomi di chetele batho ba lona le qetella se letsa ntho tse senang kelelo. Chomi ha ya tshwanela ho chetela motho ao. Tshwantse le kene kelellong ye hobane dichomi tse di ratang ke tsona next time tse qetelang di linkela batho. So normalize ngo motho ao a se motho wa chomi ao. Motho ao ke motho ao mara se motho wa chomi ao. Full stop. Motho mo lo kopotsa mana pelo ka bohloko sham. Ke tlo o thusa ke tla next week he ha o tlo yetsa. Ke o rata o isane o be sharp motho mo. Ke bo be sharp mo moyeng. Ha. Kante le fatsile le jwang. Nna guys go tlile bohloka ke batlo ba maka. Nana o swa batho go ngoletse ise re thola ke evidence ka thola motho yo jola le chomi yae
kopa le matšhineng fela bohloko bo bokana nana motho o sa jola le chomi ya ene re fihlile chomi ha e bontshe remorse chomi ana taba yo ke bohloko guys lona ibo mathateng a tshwanang la Osu ska le ba le Lady Blue ko Street Journal ke teng ke tlo thusa ke kopa tsamayang guys ke tlo thusa Osu next week go baka jo di chomi le sele o bona ha ibo tseba go chomi lona o shella chomi ya o mona ko jo tsa le no o sele ene pelo ha o empe ke a le rata guys ene ke tla le bona ho the next episode let's get le bala mo follow Lady Blue 080 yes baby motho molo love you sasman Osu guys